Abuzanfo ya mama achia mama kwa bebra so se omayimo ene amanfo nkroso nsamo a yakekese ene na no peyeba na yede ba besomo wo Sompa television so abuzanfo se otie nka obono ne afomantem ne mu a aha Sompa 98.9 FM so obono isia Sompa 90.7 ekutemo na asantemantam ne mpata mu nyina so no Sompa 93.1 FM so ekutemo anopensam na so ye no edoso na poso ni se the MPP amanyo company for akwaji atum se Dr. Matthew Poku Prempe Energy Minister menshia South Mrasebe Dwani na eyetua pemo de ama Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia no mo akopre mampenin adwano na edom kase ye wo Mrasebe Dwafiem de atuga assessment o emre bia ababeto Mrasebe Dwafo ani ma NDC for twetwe wo mo no wo mo edi NDC for ho ya pa na enra NDC amanyo company for ye nsamtwefo nhye mo chese mampeni ekwa bia wafa so na se Supreme Court no wo se MPP foko gu onum no wo mo adwene ho a wo mo antiase abusia wani afoforo pi no a na yakekese ne se kase a bia wo bia no anope yeba na yede ababesomo asira PSC no yemfama OCP fertilizers OCP Ghana Limited for na dia badwa so a ekwiafo no ya do ya pam ya hye chese ya bunua na ya bibia wie no a asase no aye krado si ye bedua no baye no edu bebia na akwa kugya etipaye edu bebia na akwa kugya ya dwendwene efse kane fertilizer bia yisu ya amwaye no eno ho adwendwene nti no chese akuafo no hu de yenye sese ya OCP fertilizers eba ye de era no akuafo bedo no mapam no mahye asase no sabre ya insura sha siese egugu ya ye kwakodua yi se wudua bro se wudua tomato si so udia meko so udia jene so udia mo de udia bia no OCP fertilizers and ye de pete so na ye OCP NPK 1515 wo honum and ye OCP NPK 10 so wodwa so a kese no baye ni nyina wo de pete so a asase ne se ye 1 acre ebura wo betwa no ebro eye ne wono no wosi wodo triye kese asase so we eye OCP fertilizers asem and ye kan ede ekire we so bi atwa na offer 0555909437 0555909437 and 0555909433 baby bia ye ton agrochemicals ne yema no ura hono a odi enkoye tintin bia o se ope OCP fertilizers ne bi na de akwa kopeti umfudie so ebeso doso emeja akokra osusu adidi kakra wo mo enema ye vemu a anope baby a wo bia no yetimi aba ne aba besommo abzafo yenye brei na afi nsam no mobrodo nchu yenchutu na sre ne abasa emfa emamo medene nsesan na ya obo amalibia boga ye shas ye de free osunu kogo MPP amanyuku no atena ye ene enra de ejebo ejeba emfa won ne sasabro aya brewa ko to dwanyina akire no abro bomode ye brobro yepema kwamu a abuzia empedimfo MPP amanyuku empedimfo twetwe wura pepia nkomaku ne nintini kese akesefo a ye so maboju semu ngitu adonko ye nyinara ewo MPP amanyuku no mukohia ewa Lisa Hotel Abonten so a abuzia omokogitum se Dr. Matthew Poku Prempe oswafo a osho meya ho ne ne ho nsensem so a osaso ya Mrasebe Dwani ede ma de hye wo menhia South Abatom pesua so wo mo agina tum no wa yetua pemu ede ama Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na omumienu akabom akwakopre mampani adwano na busuafo mo gitu mu wieye no twotwofo pene de MPP amanyuku no lawyer Justin Kodia Frimpong ene Ghana Mike Kasai esra MPP amanyuku manyina ene Ghana ma de hye nyina se Dr. Matthew Poku Prempe ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Ghana fo mo muchidom Ghana fo nta wo machi Ghana fo mfo empaye enta wo machi no mo emeso mayimo emfa enkwa animu His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, SSA, Apostle Daye, Nipa, Professor Kamu, Sirani, the Zimmer Seven, Abatua, Epapotu, Abba, this year, party living for the 2 years, Dr. Matthew Poku Prempe, and the particular friend of National Council, among fire, we say, I
ba e ba ko tunu se ma se oka the kasari ye no party been for yeso ye na adu ko be se openi na wa yi no e bi ayi no na wa so party and here yeso kwa e wo ni pa na wa yi amai party Observe nti we ye aye chocho for penny the mouth so no kokoko MPP amanyuku no lawyer Justin Kodia from Pon and yete ne nkenya na ochirichiri memra omo kotena dan tiem na omo din komo keka atwena bomu na Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so exre ade krontia one the office o kaka nani no Dr. Matupuku Prempeh betimi aboa no ema MPP amanyuku break the A8 no etimi abemu no na kese wo se National Council and National Executive Committee ni nyina efo so ogitum ema omo egi Dr. Matthew Puku Prempeh etumu abzafo enfamo nkomra se ogefie mu na ababe todwa se osoafo a won ehwe eye mfiri nyuma ene dwade ho nsansam so yewra keti ya mo na danse aso kwamra se ogene edemra bi akwakoto bra se ogefo anim so wo munyi ntumu ma no se beye na omo ye cement organ mema sei no en sore abribi omo pebia no metoto cement mu wabra entu bibia mu bibia nsiye na enso mo sore ya yesi ato cement bu mu office brason se aban ne duru ba bia na omo ye cement omo mu peso omo toto cement bu mu a oso omo ba aban na mane o se mpanifo binom omo yi omo asotire na omo kira de property esie nti a omo epeso omo to cement mansana so mbe yo mayo nyen kwan se omo sore ya mo obi amane ni obi ani nkomo na omo akwa akotutum samra we edamra se jafo ni mu anano ada mote se eye honorable Haruna Idrisu ni ndisi amanjuku na se jafo no e kire se mra ne ya mo gitumu a enye yi omo fi se omo gitumu a ebekwa akoti o my God ya mamra kese constitution na eda honum no na yero Alexander Afenyo Mackenzie wono so eda majority na no MPP na sojafo na no de atodwa se ndisi fo no eye ndi omadu omo ho yawo sambra we ya wo mo ehye no ebeboa Ghana fo so ye MPP so ye ndisi so CPP ebebo obia nte ye omo ya semra ne beto honum no asendisi fo twetwe omo ho ewo ho NPP aban tie Ghana for esufre eno nso ntina yewura ketiam de enhyehyeye bi ede beto parliament yenim se cement bo ne ade ne se de edwadie ne efa no se omohwe no mo de enhyehyeye bi ba edikan cement producers na omowo Ghana no omuntumi nsorepe ba ko pe enka se omo etutu prices nkyere se aban introduce the guy friend price but there aban epese oye ni se obebo Ghana for home and then uko market uko to cement ne bo akoso adechia ne bo akoso e hard nti dia aban eya ni se obetutu ni o mayi Abzanfo yemraswe jeni o wamraswe jefie ma dese wa futu abaton pesu asolo ya Alexander Afenyo Mackenzie na yete no enken yedemo ekọ ndisi amanyuku akachenra ndisi amanyuku mpenimfo yensem jefu nhye mo kire sema mpeni ekọ bi a wo faso asesa MPP for lawyer for MPP for judge for edoma akwakugu Supreme Court no wo agitumu a enyeye enche bia ene beto dwase Chief Justice ma Gertrude Araba Isaba Tukuno ede krata akwa mama mpeni na nadu danko akufo de susu ede mama mpeni so fi se atemuafo be numbi ayo madwuma ye ede omo honni abo mo bra ya ofi se be bi omo duro no awosema mpeni eje omo tum no mo be ye adwuma o my God ye court batan Supreme Court no mum na eno ene ye rafifi kweta wo ye twetwofo peni de mendi samanyuko no so chese sa lawyer fo yi ofi wani ko twewisi a woni ti asante mo pepe se jare bob na de hwemu a dodo no a akwa ye MPP fo a office emwa omayi on our democracy, a betrayal of public trusts, and a direct threat to the integrity of our judicial system. Imagine the dire consequences of this reckless action. This government stops at nothing and is determined to create a judiciary that is no longer a check on executive power, but a mere extension of it. This is not the Ghana our forefathers fought for. This is not the democracy we pledge to uphold. Our nation deserves better, and it is our duty to stand up.
Observanti we a church for penny demand this Yamanyukuni Yera Fifi Kwete and Yetin in Kaya Timuafua, Mampenin and Adudanko Kufa, the Chief Justice Susu, Somon for Mumra, no Mayajmo, my Ghana Court Batan Supreme Court no, and Omochese Encha Ye Crano. A fiam from Museum. Yama menomini a year nomini a guess, Emanua, or more annual diane, a day and my manu school feeding, a beto just say a car by the woman yensa as some ketua, implemeni moanesa, and Nanu ya ababe to jasa ban kyerese sa aka no ode manua omondo no nuane ma ye manu schools awudo mu a ya to din se school feeding no omo etua ka na ede afi ho no na nkenim se ka nyina na aban ekwa kotua se yese afi atwa mu se third term mu se first term mu se second term no a nkwada ne koye no enuane omo no ade ma nkwada no eno mutua ede afi ho no de mu mafia yawra mu die kapre bakra no aban entua emfa emama no eno na school feeding fo ni nyina Ghana school feeding program for no just omuko ni nyina president odano wa sentimentum ma me gift ya Samoa e de adesre to vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bamianim say baby o medro say no omo hu say omo sika ne ba empenim 40-50 pesos omo tete 1 cedi omo tete 30 pesos binum di free so a omo busa omo nyanya nsesem bia nka nkire wonum nto omo say vice president ya da say baby edro de ajim je no wonfa no hunyim na say de omo hu say de bia ode no hujimu bia no na no nkode kasa womo nursing for allowance and ya na yedi tumu ma wunum omo hu se nakofu isu so na no tumi ase ne ma twetwe ho ma de ba to mesere no ada so omo so omo de no ehi omo pa omfuna no mtumbi na omo sika no omo nsanka. The Speaker, to physically secure these lands, the ministry is taking measures to provide fencing by walling lands to prevent any encroachment. Mr. Speaker, currently as a minister, former gender minister Rebecca Chere said government are approved for 150 pesos. I'm school feeding caterers. One brand ye demanded for 3 say ye say ye 3 cities na say abaya ahu ye mobo no achemu yinu amaya ya so misa omo chire mu say omo de 150 pesos in the payment never started every first time after ye kotua ye ka or mama 120 pesos as at tax. Inti me say me the media no 1 cedi 5 pesos 15 pesos in the crab enye me the 97 pesos na da de no ba enye ye e mani so mani kem yan so ya tenase adwene ho hu say ye pese ye san so break 8 e man na be kwa abonti akwakoye campaign ama MPP break 8 no e man na e twa adwene na ode o madesre eto yanimu no yento akase no soma mo na yemfamo enko ensemfufrum osofo we yenkrase ene apapa mamu hu nsensem yera matna jemen sakosa na ode nsem akwakotomra shirigafo nanim se natna ye no eye ne ombetimi bia se be ye na atre bia efre ne se parks and gardens omo nsase ene omo japade ye sese ne mpenimfo bi fom ewo mayimu titiru ene okonkra pumpure mantem cantonment abonten so a ye se fom a amanfo efumo monsase eni eno nti odi atoja se natran ye no eye nhyehyeye se be na parks and gardens asase bia ewo ombayimu ene mantam bia mu no omo ebeto fesu wall ede afa ho se be yo na obi entimi monguram enkofo masase ne bi nkubone sesen emfa ensiso odi sansami to jawabra na parks and gardens ho nkomo epiem na so gefiem na mrasho jafo no esama na se omo kire de omo ye ede afa parks and gardens omo nsase ho na o chese ne kire ya on ben sheshe o masase bi on beje ho. I'm still pursuing the matter and engaging all stakeholders to protect and secure the titles of those lands, especially those that do not have one. On the particular case of the Department of Parks and Gardens land in cantonments, the recent claimant to the portion of the land indicated that he acquired a title to the land in contention but could not produce same after he took the matter to court. The court subsequently dismissed the case and requested the plaintiff to re-enter the case with a proper documentation. Mr. Speaker, our checks, however, revealed that the claimant did not have any valid documentation to the land. I wish to state that the land in question has a valid certificate of allocation dated 2nd October 1952.
Abzanfo ye swafa wona show mayi ye nkrase ne apapa mamu hu nsensem yera Martin J Mensa Kosa na yetene nke na no si ya onabo Samuel Kujito Ablakwa North Tongue Rasbegani esoso edi nsusuye ema urei. In all of these matters we are investigating as part of our parliamentary oversight, we see some complicity of a sort, particularly at the Lands Commission. I want to find out if the Honorable Minister for Local Government has engaged his counterpart at the Lands Ministry and what they are really doing to address this canker, because it's all over. We are receiving calls from all over the country, Western region, Volta region, Upper East region, and in no time, all our green fields will be gone, and it is an existential threat. So have you had any engagement with the Lands Minister? Abzanfonti we ye North Tongue Rasbegani Honorable Samuel Kujito Ablakwa ne yetene nke afei ye former enquesuna for South abaton pesia so na abakrache penia owasuna for South abaton pesia so Honorable Frank Edusi Puku eno de abasobosoro nko ekoma mranche ne mabawa ewo ne mpotem ho no mo we ye mra na oye ncheche ne nkasa ho dwumadie di ama mranche mabawa foforo a ejoma kwa akotwotwuru mudin omo kwa akoto aba afi no na otu omofo aye nkasa ho ne nchechire medie ede ama wo mu na obom rante na baso ewo ne mpotem honum Abzanfonti we ye DC abankra chepeni owasuna for South abaton pesia so Honorable Frank Edusi Puku en yetene nken na youth organizer won pesia no so eye adoboachi yadom yese dodo na asarmani se kisimi ono so no yumedie no wase na yode atudwa eni deputy organizer for the new patriotic party. Abzianti we ayora adoboache yadomadodo na asarmane se kisimin ya oye youth organizer edema MPP amanyuku ewo eye esunafo eye South ena yete no enken abzafo ejina we suna no pay de kase na si OCP fertilizers ni eda wonu masie sie na no akuafo munyina sabre ya amado mapam masie na asase no mo ba be hyase nsuo tuto ya mo ba be dua mo no baye no se ye bro se ye ntosu se ye meko se ye jeni se ye mo ena wo kwa kodua bibia wodua bia se opese so doso de mawa ene enya so de anopai tiemi na ekope OCP asadwara sane bi fertilizer no kone kope bi OCP fertilizers no kone kope bi ya wo OCP NPK 15 and your OCP NPK 10-20-10 ningi na mu bia no o de peto no ba ye no so a ebeso doso 1 acre chese ebra wo betwa no empimanim 1 acre emu a wo betie no empimanim ntosu chese boto ene meko eyi adaka wo betie wasase 1 acre so no ningina ye OCP ene ye sansenkyere ne no ama no ba ye na so doso ede ama wo ye nyena e ba bia ye tunton eye agrochemicals ne nyina region bia wo mu bia no obenya bi e wo honum for 055 590 9437 0555 909437 and a 0555909433 na epe bi echiri kwan yade kase na sia ye sore omahene yadubu ache saso atena se bio ede ade ache bi adwumadie atoa mo so no pay akosia so money chinchin fidie ne de ma me azuka ekoba je sisimprimu
the Kelvin and Shadrakanom and a Tabri at the call a TV. So, Abzia, Meso by day worker no pay, me buy ye babes some more, Nana Yabua Malibia Boga, no pay Suno, Yamamo Chimbia.